tadi ojek rame tuh. Rame tadi dia ngojeknya rame ya isukan ngojek dia rame juga na ya rame deh meren arek di mah Isukan mah pakai weekend kan. malam minggu deh ongkos nepi ka peuting weh. Aduh. Ayo deh, orang kasih uang yuk. Orang amang kasih uang, yang dong si uang. Ah, cuman ka peuting malam minggu mah rame ya jika na rame deh nya. Apaan? Teh Dila kesel coba di mana? Bade mulang ka uang? Oh nya tuh teh mangga sok. Oh mun ti payun. Ayo mangga teh hati-hati. Ayo. Ya mulang lah. Tapi rada peuting gitu euy. Oh ya ada apa-apa. Keung gini. Rada peuting. Kakak foto kita naon. Kelak naon eta? Ada pingsan. Tinggalkan wae. Ini itu udah pingsan itu. Jiluk. Oh, itu udah pingsan. Ya, kunaon kan deui budak teh. Kabur. Bisa.